Pini la so video lang nali tumhan nang kethan ponji la bangke Anondaram Baruah Award 2024 aputhak sinang than pachini ponikpo Anondaram Baruah la so scheme la so award la bangke especially la non hejong metric ke pas 75% marks ke long tumhan sila so scheme bangke ke launch poniklo la so aputhak mate la so ke apply aputhak sipini nali tumhan la so video lang nang than pachini ponikpo nalitum han chuning rialam thebang la puhelo nalitum la sonsona video kilang long verji fan la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe pon ek denon tang denon pathiek pen chithan pononang la Anondaram Baruah Award 2024 aputhagle la so video nalitum kan ma share un share poniko karbiang long ras tame palang ikna la pen pachini tang denon pathiek pen pangching pononang Anondaram Baruah Award 2024 mate pining of Harman aputhak sinili nang than pachini ponikpo lapendak organization labangki government of Assam penno lapen nilila non peklang pon la so article labangki kedam tang tuning aning kanapot sitami a process bang isiver lo claim nang ji labangke lapen scheme men labangki kadu kawita chini po Anondaram Baruah Award scheme lo lapen board la bangke sibahin men se paklang pon iglo lapen la so scheme no eligibility la bangke non hedzong la class 10 ke pass alang 75% ke long atum si la so scheme bangke jogdun long shot po lapen passing year la bangke nili amota pulon ali teman la bangke kidam tangan ingkan article 2023 stame passing year la bangke non la bangke 2024 lo lapen ke fly ningi la bangke online si apply nang ikpo lapen amount award amount labang kilong ponji bang 15,000 long pon ikpo lang litum lapen award distribution date labang kedak tuning date si pipo na 29 November non tala an mulam si long pon ikpo lapen dak dutlang nanitum thenglain the government of launch Assam launch Ananda Baruah scheme labang ke dam tang 2025 ani kan pensi kicheng pon holo so hot labang ke laptop 5 wisi kiron pon laben puthot non labang ke tangkasi direct kipi labang ke laben aso 2020 pen bangke laptop bang pipon pede sidak manisi pipon rong lo tangkasi lapen la so article long dak pipon la asamis me keto nalitum la lang por iktame lapen puthor dak chithan pon thulana organization la bangla department of secondary education lapen government la bangke Assam name of scheme la bangke Assam Anondaram Baruah Award lo lapen name of board la bangke board of secondary education Assam passing year 2024 lapen helpline number nalitum screen along thek pon long exi la so number long call pen stamen nalitum details arjupon ikmelo lapen ko eligibility criteria of ARBA scheme ta Anondaram Baruah so scheme of an eligibility la bang sono qualification student must have scored 75 marks in the recent SSLC exam conducted by SIBA and the state Madrasa Education Board Assam lapen student atum kelong ningji la so scheme of andak 75% marks an alang litum la non hejong class 10 ki pass la so marks mate 75% alang litum long nang po lapen passing year la bangke 2024 aning kan ki pass atum se apply long chat po lapen Anondaram Baruah Award prize details for some student who qualify class 10 with maximum 75 marks will be awarded an amount of financial assistance. Earlier student received laptop, but from 2020 honor government is providing cash prize. Kalau sudah laptop sudah pun stamina na laptop baru pun PDC direct tangkasi kiron pun no lapen award labang ke 15,000 alang litum long pon ekpo distribution date laba 29 November 2024 lapen nanitum dak rasoal lolong ke tok puta theklong ni lapen ke flying easy labang ke nalitum official website long exi so website long nalitum dampen nalitum roll number lapen date of birth nalitum apply fill up and stamina nalitum login email login date per fit nalitum
kinang so details na ito fill up nang po lapen documents upload nang po documents upload ikde submit nang po submitted pen fit acknowledgement na number labang kinang ito free na audit pen bi ko nang po lapen documents kinang z labang kedak bank passport passbook nang ipo ka upload nang z size labang ke 200 KB format labang ke PDF sinan ito apply ignang po mate upload ignang po lapen starting date labang ke non dake tok floating bolte tuning labang ke 24 June 2023 man si kicheng pon la last date bang jak July an se pipon na pen atangka kilong labang ke November malam si kilong pon la son tak se la pining ning kan stame prapchet ba lenchet ta exist stame exact date nilil nang than pachini pon ek thekti dat po la pen nani tum jong se ke fly je fan pelotang te nani tum la click here plus sodin ber ignang po la pen non notification mang PAP pon penas tame pida prang pon jong se notification pilo pulde nili nali teman puthot update akim na wan pithe ko ke apply je fa nali to la so video description la tame link long exit dak SBM mate SMB form dak banga pi pon ik elo la se nani tum la so official website long wang ignang product directorate secondary education department submission of bank account details of candidate who have passed SSLC exam 2024 scoring star distinction marks application care for cash award asinon kai fly bang cheng pon bom lo mate fly bom ta choklo dak ki tok pona teng pulo tangte la pendak ke pachini pon puthot dotlang star or distinction holders in SSLC exam 2024 are eligible to log in and apply through the portal. However, if you are unable to log in spite of being eligible, kindly contact the given helpline number, or you can also visit direct inspector of school office with your details. The pen la dak tok pon ating pula la son star marks kelong la pen penan ana percent kelong tum si apply mate log in long chati la pen jong si ka log in ho ji jong si problem do pute nalitum helpline number theklong ji helpline number long call pe nalitum details salam arju tame kali pulte nalitum inspector of school office on the tame nalitum details salam endam iktame the pen make you sure that type the roll number correctly as per your admit card. Also enter your date of birth using calendar tools that the DOB should externally match with your admit card. Lapen date of birth labang ke admit card long ke do date of birth sinalitum la sodim mang ber iknang po lapen nalitum dag roll number ber nang po lapen nalitum dag pen login pon ikmelo. Lapen candidate should have a bank passbook in his her name as per your admit card. Bank account in any other name of identity will not be accepted. La se bank account long ke do labang ke amen labang ke nalitum admit card long pinching bar nang si don se chingbar bi putel soli bangla long dun de po na pen dakitok pondos lang kindly keep a scanned image of the front page of your bank account passbook with you. The scanned image should have your name, account, IFSC code and photograph clearly visible. Scanned copy pulot nalitum la scanning tanga copy nalitum PDF file semar penalitum bi ko na pola penalitum a photo la pen amen la penal komat abang fisigi jawden kai fly den sima mate ke pas dun mahla so abang fi convect nang po kapre ke kone dak pidun long le pata tok dak technical specification of about scanned image is as a follow size of a document much less than 200 KB ki kom nai long 200 KB an a file size la penda ke tok pon esonsoni dola la se kumanya bang pijong si class 10 long lan an percentage long don pon nani tum non pen le dak cheng apply den je fan cheng igmom to chok iglo la pen so video nani tum kan ma share go karbin long rasta me pen nang la pen pechini nang la se pinya video long bang ni la सब information न kan pila mungkin an chalo se do me thak mi ka do ka vikar BT 0 YouTube channel long ke lang ara do an fan stami nilin pen ka